tau te ilole me na tupu i le aso. E le whono o lo usu ale pale mene i tia whau. Le mata upu matautia lea na lo tea matagofie i le aso. O le whaatino ina o drug test. Ele random. A mandatory, compulsory. Lale we got upu le na. Ele ACC e alofanga pe iai se vaenga e kami solo ai ngā masai stepa i ngā mamusu. E tau te si la fia le tangata ua musu ma te e whai le test, le drug test. Mandatory, compulsory drug testing in the House of Parliament of Samoa today. Ile uli nei. Musu le lei sa whapito. O tō whaka bai I mea o tō e langa ai. Musu e whai le drug test. Musu e whawau ma whai le polokalame e. Ina ua tusi atu iai nisio I latou. I le parliamentary atoa ma le whainga malo fia me malana kapeneta. Ina ia whaia se fuafuanga. I le mawhatianga wo o iai le atunuu. I mea o whala au whaasaina. Whioti tangata. Mawhatia tangata. Manunua tangata. Ua wālea tangata. O tau se sila iai le mea matautia le nā. There are so many people with mental illness. Tangata o leanga ulu ma leanga mawhauwhau. Aisea, they were addicted to the white powder, the cocaine, methamphetamine, and even marijuana. Ma isi foi la au. Whamai e tai, e sili atu le tai lua se lau tangata. A wafo e la ua whai le isi unite le nā. O le no whanga e ave, aisi le sa whape yaso ia, tulau o le upu e tō ia te au whape o le unite ave e tangata o le anga mawhau, o le whale vale. Lea la, wato e tatala nei le no whanga le nā. Taipei o le no whanga le le I Carrington. The Mental Illness Institute and Unit. E si lia I le lua se lau tangata e refer iai e le whare mai ma fō mai I le no whanga le nā I ma tō tua lea ua whausia nei. Nā le mele wo o iai le tō tele o tangata nu o le atunu o le nei. Talo whai I tūpulanga lalo vawa o Samoa. Fia se fulu tau sanga ua tua nai le ai se mea na whaia iai. A lea whato alalata nei I le silia I le lua se lau tangata ua tapo e mai e leo leo. Talu nei ona iai le sui komisina. Le sunga le atau awhamasanga Samuelu awhamasanga. Whana iai nei tangata I le tele o tau sanga umawai. Tau te bana nao. E te le se whai numera ma se pasene o tangata anu o Samoa ma tangata lau tele e la uli unute lea. Ua ave iai tangata ua whale tonu o lato mawhauwhau. My goodness, ladies and gentlemen, Samoans all over the world. Is this the kind of population you want? That Samoa has become addicted to cocaine, the white powder, narcotics, and even methamphetamine, meth. La tō tele atu tagata. E whaau o mai le whale vale lea. Nei lo whanau o Samoa. E whaau o mai universite ma kolisi maulunga. Eoi, e tau na whalongolongo le nei mai ila wali ia sa se eight tonu I le whase fultau sanga o tona I atu I le whainga malo. It was there. It was always there. And people turned a blind eye towards it. Do you look at the poor situation and the great concern that we do have now for our people? Our people are in big and huge trouble.
Wa matautia le mea ua o iai tangata Samoa matupulanga o Samoa. I re lava le tōtolu se lau lena tapu e mai nei. Ai le ngata fo i lae le nā. E o le tupulanga tama i ta i la iti se fulu lua, se fulu lima, se fulu ono tausanga. All in their teenage years. Innocent years. Aia, e fiu asue. Fiu asue. Ai maua mai o sa whainga leo leo. O a mea isi leo leo na whai. Wa leo o tātou whasiringia nei la. What were the people and the police department? Ele, tua ia o tau. Ai ua whasiringia. Whea sa iai uma nei mautangata lena tapu e mai nei le teimi o awha masanga Leiataua. Whea ua lau iai. Awa iai fo le mena tu lai mai le nawa i tau. E o sa whainga o mai matanga Aisea. Matanga maluana. Matanga pi. Nea le pi, methamphetamine. O tanga tupe. O whana. O calculators. O telefoni. O laptops. Computers. Ai nā mai foi, wale i lopo whea wo iai. O ai la le, pa u iai le whawhita uli lea. O te le tio i le sai o le fionga le li pārmia. O te le tio. This has now become an epidemic. O le wha mai wa so solo. Ma ua papala o mai le atunu. O ai la tātou te tilo iai. Nau na tai tasi tai lua ni tangata na tapu e mai. I le vai taimi leo le wha se fulu tau sanga o tui la epa malana whainga malo. A o lea la, wa utou sila matanga ine iai. A concerned citizen wrote a letter to the Prime Minister then, le Sawhapito. Nei se mea na whaia. A tātou tilo foi la iai. I le teimi na tā ofi ai, e le Sawhapito. Le whanonga ma le mana onga, o le kāpeneta e tau wala mai, i le sui pāle mia i le nawa i tau. Le fionga i atuala, Bonifacio. Na ia whaasala lau ai, I lunga le televise. Le mea o le a ave iai le wha mua le malo. I le sa I linga. E le ngata la. I whala au whasaina. Ae maise. O le maliu o tu au. Aia. Fo I atu. Le fionga le sa whapito. Ta ofi umana mea. Ta ofi suenga. Ta ofi le avaya le tau mawhaia a watu ni leo mai whafo. O tau se sila iai le mea o tu lai mai nei. A o lea la o whaia tu nei le pāremia. Kolosia le ai ma le fionga le whongwhtelai. Malana whautuanga o lea so lava I le uli nei. E whai ai ia le tātou test lea. Le mea tau o le random. Ia, fo lele e fili mai te itasi, lea teimi, ma lea teimi. E lea afia I lalo le upu leo le mandatory and compulsory. Nale wingo le mea na. You have no excuse. We call you out right now. You are doing your test, no matter what your excuse is. Le aise alofanga, le aise sa step, le aise kambi le va lea. Fai, I le so, a lale mea o tu lai mai. Tu a wha ma mulu ama te e sa whapito. Mosu e fai le test, Aisea. Wha mai, e te tau na ese se tu la whono e whatu langa, e su e ai, ma fai le test. Le drug test lea. Mo sui o le palemene, ma min star o le kapeneta.
Mai lātou uma o loo iai te tonu o le whono. Lāle mea o le awha isi se tū la whono. Te tū sa le tū la whono a leo leo. E pu e ai tangata lau tele. Tangata whai ngā luenga le malo. Mau tau uma i tonu o le mau te whono ma le parmene. Oka lo fia ma lo patsi. Come on, boys and girls. Let's do it. Lāle mea o tū lai mai. Wa iai le matenga ma ua masalo salo le tunu ula na whaamsinonga. Lāle mea o tō mumusu ai. Lāle mea o tō mumusu ai. Ele esa se tū la whono e whai mo o tau le mau te whono ma le parmene. Ma sui whai pule. Ma le kāpeneta. Wa i oe iai le parmia. A lāle mea le o tū lai mai nei. Mo musu e whai se whāteita inga le lei mo le atunu ua atoa. Ile e sao ilo bafo whaule mea le nā. Whai mai e eses tu la whono e whai a mo. Oi, a lewa siri mai nei po le ale a fianga o le nufoa. O le tu malo. Pe a te ua maua oe. A maua lo oe. La lale mea te. La lale mea te fefefe. La lale mea tau te fefefe. Whai le tātou test. A maua oe. O le afianga foi le nao le fo le tu malo. E le fa pe foi stu la fo ese. E fa sao ba ye o langa le te se e le no fo le tu malo ma o le foi pule ma le tofio le tu malo po o foi o ste ta you se tu ngai po se min star po se sui min star. Cut the crap off. Come on. Let's do it. Loi ngō fie I tangata ua mumusu ma te te. Ioe, mai o te talo fo I le fionga le whongwhtelai mo le parmia. Ma se komiti la tau te sua ina mionga tā waloa. Ma le tautonga o le loto wha maoni te tonu I. Sua ina tangata nei ma mō lia se whaipule. I le contempt of parliament. Fale mi ngau ma le talia ina le whatonunga le pale mene ua au maia e le teitai o le mauta ma le teitai o le malo. E rau tō whafonga mai. Ioe. Au tau umana. Au ane I o tau toea alo whanga le melea. Ioe. O mai tātou whafsanga I ma kakui whaikako test. So le tawhiwhi I le matau tia o nei mea ua tūlai mai te tonu ale. Dea lau popole le fō le tu malo, ma le tofi o le tu malo. Le al me la popole e pia iloa e kere o whaia. O le mea fō I lea ua tali ai le pārmia. Ma tali ai le whonga whtalai. Au atu te atu matangi. La le mea o la utou watu ngaruai. Awhai e te iloa lawa o te whabaoni masa o te le tango fia ia mea, la le mea popole e fua. La mea popole e toi whaisisi tu la whono ese. Now, by creating a totally different set of rule of law, of rules for members of parliament and a rule set for the public, that is so prejudiced and so unjust and unfair. Lantu la fono e fai mo fai pule, lantu la fono e fai mo tangata. Lantu wa se seng. Yon. Tua tu e mo lo fefefe e mo lo ino e nei tali mani mau mea ua fai mai. Tatou mali li uma au tau o te tai o le atunu. A o langu tasia e le tula fono tasi fai le nā mo I tātou. O le alfanga, o le pesto. Ioe, awa o le mea le na fai nei e le whongwhtalai, whapea fōi le fionga le pāremia. Ia maua tai ai o tau le tuli manu, awa nei o tau wō. Ma fai ni au tau alofanga. Ma o tau le o mai ai I le fono. Ma fai au tau whanoi. Ne ai. This is it. Throw the word random out
of the window. Use compulsory, mandatory testing right here, right now. Ele pula vale me le au truckies you va feita. Tau noa le fonfta lai. Alo mai, ale ai asa me te awhia ele ai asa me te popolo e fua mai atu matangi mātu ngaru. Ame popolo e fua. Nā o le tangata, po iai le masalonga, ma le I tenga, I le whaamasinonga le atu nuu ma le wāwai atu, e la le tangata le musu e whaile mea lea. Ioi. Ai musu whaile whangwhata lai e tu watu I tua. Aisea, tau te o mai, tau te whanoi. Wau tau mamai, wau tau le mawhai no mai I le whono. Whaile whanoi I, another excuse there. Excuses on top of another excuse. Why? Ina ia umi ono tau no nofo I tua awane I toi tango se whao ngā se whala au po se tui, po se nā koti, po se aisa, po se maruana, po se pia. Awa e uma le fast fulu valu I tu la, o la lava e taa e le ikilia ese. Ia whala au whaasaina mai o wala toto atoa. Tala mawala I. Tala mea ua fefefe. Ioi. Te loa lava isi tangata lei tonu. O matua susu atoa vai. Susu atua I male ie. Afungia atoa le moaulu. Mua matua ngā tete whaasolo atoa. And that is very sad. For somebody trying to argue her way or his way out of this testing, compulsory and mandatory. Why? Why are you doing this now? La le me o tō mumusua e whaile test. Na, excuses na, lena tala no mai ai le whangwhitalai. E isi o mumusu. Awai loa leo le a maua I le tuli manu lea. Alai tu atu lava I le aia taua le whangwhitalai. Awe musu lau whionga sa whapito o lau lava le nā aia tatau. Aia manatua le lei e iai au lape. E le ese le whaipule, ese le vasenga o tangata lau tele tau au whai o le atunu. Lan me la wha ese stu la whono e tuitai o tau. Ese le tu la whono e whai ai. Tase le tu la whono, ma le wha malu, e langu ta sia o mai le atunu le nei whai le nā mo I tātou. Ta whewhe le pāna ta whi nau ana le lai tonu nei. I le mau ta whono ma le pāna mene. Se la lango I le malo. Se la lango I le awala lo tam whai le malo e taimata li I ai. Sui le mau ta whono ma le pāle mene o Samoa ia whaia se whatai ta inga le lei mo le atunu a toa maana tupulanga lalo vawa. O to se sila ye. From drugs, from narcotics, it leads to money laundering. It leads to killing. It leads to prostitution. It leads to sex trafficking. Te nei ti la iti e tala vau e fiwa sue. Ai maua le teimi o sa inga. E matua ma salomia le lato wa fianga. I whainga a inga ma feusua inga whasoli tu la whono. I nei tau sanga ma ale ale. E tau na maua tonu al potu a onga. E tau na maua I le a onga ale whai au. E te tau na maua I le I ta whatafa lon tina ma lon ta mao. Lai whai na mea onga. Aia, tai whia aso sue. Wau tau sila I le mea a. Pangati o iai whai ai a wafoi. Au tau sila le mea leo le mea le. O le mea le whai ai o le mea le tangata ola.
na te whao ngā ina ngā koti nei, ai maise la vai le aisa ma le methamphetamine. Ai wawa ai i ai pia o na whaia susuenga fo mai. E matua whai le leile ta o tonga ma a vana i whafo le tingi ulu le ulu po o le tangata. Ua au mai i whafo le whai ai, le tō tonga o le whai ai. O na sila sila le i ai peia. Tulau le whaafonga mai o le atunu. Le mea na o le anga ai ulu o tangata. E wheo i fua, ua pē le whai ai. Peina e wa ai se mea ua tuu lunga le ngā o kipi ai ma le angiangi ai whalai. Ua uli uli a toa le isi tu o le whai ai. Ua pepe a toa musele e mā fau le le iai nā o mea leanga e mā fau ai, a o mea leanga le nā. E manatu i la tau, lo ua a fia o mea le lei i le la tau, mai tau ma le mā fau le o iai. Your brains have all been cooked. E o matamata i tau tonga o mea au mai fafo. O whai ai o tangata tulau al whaafonga le atenu. Se ia, whaafonga le onga honga o mene i tulai mai. Le ala lale na e pongi sā lore mā fau. O le whai ai o listangata ua umana whalai mea ia. E whaasolo atoa. Nā te le toi loa se mā faufaunga o se tangata ola. E loa mā ngafa i le vāma le tangata. O mea uma upongi sā. Ua pule whaasolo atoa. Nāle mea e tango au iei. E tau ngapa i le whana. Tau ngapa i le a upenga. Nāle mea whai whasioti le tangata. E au noa malona māla malama le lei. I ana taanga mga ioinga ua whai. That's how dangerous this is. Mai tolo pulou i lau whionga le teitai o le mauta e misa le teitai o le malo. Mautou umolo la lango i ai ina ia whaatino le mandatory compulsory drug testing lea. I to tonu o le parliamentary. Kako ua maka le parliamentary. Tātou uo i whapena. Tātou te tala noa pēr, ma tala noa pēr. Se i sila le onga le mea uo iai. Wa recruit atu nei, ma tōwhia, ma whiriwhilia atu nei i Samoa. Nisi ta maiti wa a whia lātou whai ai. Ma lātou whai unga. Ono mea wha lātua, ma tupe ele lea, money laundering. Pongi sā le whai ai. Wa whiriwhili atu i nei to tono Samoa e oia. O e whasioti lesi tamaititi Samoa. I atunu ese, ma ele o atunu ese. Nā lale mea le o tātou vava ai nei. Tō tolu nale o tāo fia tolu se fulu. Mōli anga o le whao ngā ina. Ma le talia ina o tupe ele e lea. Lea wa vea Samoa. Ma lesi whale tā mea. E tata iai tupe ele lea e o atu tono le atunu. Okay, off.